ama sa pining hen na Belap Kuki channel thusoh LAHKHOM nikho jose na bonon nikho pa tunong jong VANNOI thusoh chom la chom ho ana be khom kinoite Russia le Ukraine kikah kiboina nikho zakhat le gup ahung valtah vang'in kidounan phatlam amano di naipon hi achi sani sim sigi nikho chon pro Russian sipai te chon solam Ukraine gamkai svitlodak kitimuna Ukraine army te pansa anisu Howitzer in anabulu ovin hi hichi Donetsk oblast muna svitlodak muna hi tuletua hi nasata kikap to na munkhat so hi kiti nisim git nikhwa NMLPR ti ki he hon tu phona bol nawa amel mateo Ukraine sipai te nasata in amasangovin Hetna military equipment tampi susi nahin sule sipai somtum lali in thina atu ovin armor personal carrel sagi sule gari ngawal kapsi nahi tin anapong do ovin nahi amaho na sebe nawa Luhansk People Republic gamhop sunga Ukraine sipai ten 122mm bomb somlani val anakap hum nawa mona nailo milham ni in thina anatu ovin sole amachangjong tampi om na banova 35 kV power line akap sit ji ovin kol pimeiwa sausi boy na hi tv na hi alangkhana leisim ni nisim segi ni mama son Ukraine 80L SUBCRIBE Brigade of Armed Forces of Ukraine tiaki he holoison Russia te infantry vehicle hosu bom anakap hum nawa Russia tian agison pi mamau 104 Guard Air SL Regiment 76 Guard Air SL Division hopan sana Piskov muna BMD tisu Russia te combat vehicle hosule sipai somnga val anamasngovin hi kiti Ukraine sipai tian asebe nawa hichilaimun hi solam Ukraine to kichut matna highway umna hi zia Russia tian to pate ding agono ahin hinla Ukraine sipai 80L SUBCRIBE Brigade paratroopers hon anatin do ovin asayo na hi hichi kibulo na ho hi Ukraine sipai tian British tian apio missile ho amano vinjong agisay na hi sole achi sa phan hoa bangin na drone ho mangcha in Russia te galman cha ho to kibang galman cha nei ahi lo wangvin sipai te Russia sipai te pansa na trans hola zingazong adoinaw kitu set ti chu target accurate in bomb neo ahi lo le grenade ho LAHKHOM zingovin ahi nisim sagi ni khuma masun Ukraine 35th Marine Infantry Brigade hosun Kherson kopia Russia sipai te pansa na munho asun rocket launcher mangchan missile tampi anakap hum ovin hi hinla athi amang chatwang thuchin Russia tia kon saido hi pon hi sole nisim git ni khu in Ukraine Armed Force 44th Artillery Brigade tia ki he hon Pologovsky district sunga Russia tia galman cha koina mun pi chu bomin anaka movin hi sole Russia sipai tianjong hichilai mun mama asun Ukraine pi te chen namun hola hwajong bom anakap hum kin ovin hi sole mun chom khana Russia te bom le mai chang akoina mun Ukraine paratroopers son anakap si nawa bom pu gin gim neita gamlata azong zain anomin hi tin thulut khatsun asai na hi achi sani simgup ni khosun Ukraine sipai tian United States in anapio 155mm M777 Howitzer ho mangchan galmuna Russia te pansa na ho anakap pan ovin hi hichi pumpi Howitzer hin masanga banglawa Russia te dinga machal monata khat hidingin tulut chun asai na hi aji chu hichi Howitzer ho mangcha a masanga aka pha zolo naw mungam lo ho jingjong baita Ukraine sipai tian alon ahilo le kap thei ochu ahitai tin thulut chun asai be na hi hinla hichi Howitzer ho mangcha ahi Russia gamsungwang akap loading ovin het sana aumin hi zong akiti
achi sa panhwa North Korea in missile test abol jing na ban ova atha apo do Beijing uto lonin South Korea le United States in aka osu that benale malamagal khale kimai tu piding dan vet sanan joint air powell demonstration an LAHKHOM lonin ahi hichiansun F-35A stealth fighter pannan len na somni walin pan analan hi hichi ki bol hin ihamtia North Korea in nuclear garment sa patip na ahin naked khale ato be ma don but na ding vet sa na ki bol ahitin United States Deputy Secretary of States Wendy Shermanson ana say na hi United Kingdom Prime Minister Boris Johnson sunga confidence votes ana umchu MP Zanile somlakhatla zakhatle somniligit vote ana mo to lonin hichi achunga kitangchu ana pel do zautan hi hichi to lonin apet pe na resign ki bol dinga ngi na namchu ki bol to lovin hinla alangkhana party sungjenga ki pinna naile party dalhading a ki gong jingalai to lonin mabani san hungi dhamti sai thei ahi naipon hi tuso panapa na sinasan nga hazaw si asung si wa agi panaw kahit pa uwi tuso thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si bay